Akbebe mi de kan kule Benima TV jogan pomole yemede yesi benu sinis ebe English dictionary. Yenye do pa yike da megbene yevnya jona du bowle epegbe menye nkonye nate agbeju me Peter hafina ma agara nya joma ma alan kure ngodo nyo pe akpaji nemi. Wonu gadegbe ne National Labour Commission pakula UTAG nu fiolo pa bobo no guglo ne wa yide apame wo anan de ekloganti wa gle gomese na ava hafi wa tro ava wonu kala akpabu wanju jode jesi be American ngonola ne asepa do pie kanye Mensa Thompson enya mara ikapu ko no bonu be yemeje ago ye bonu bie be wa dame be ne kakla Ghana ga sidi akpabla aton hafi ne wa guglo ava bonu hana enya chore amanwoji yi kemya bonu pola kula nya sela oge mia anototom da yike mia akonu sinis ebe English dictionary to pe gbeda si ka mia guglo achire mia pe wana ochi nemi Akbebe mi de ka kulmilei ka mi de New Zealand ebe English dictionary do piegbo kare jesi ba jaru na mai ka atras le nyamo dang do ka tantina le egbe nya jo pe akpaji na ma agada me mi ka mia ano wonu pe nyawo me ne mia Labour Division of the High Court enya me de ka wonye wondro pe ka pona dowolo pe nyawo chi le Ghana to come titre ye ba nya chora me ngore jo yika no biare plo amare ko ire wonu be wonu na chonya me yika wa gare esse pakula dodo yika le Ghana julisi akpaujia wonu manya America degbe na National Labour Commission do pa ikene le dowola kwakule do na openya oji pom le Ghana to come Hekpore University Teachers Association of Ghana UTAG nu fiolo pa habo ikene lo school ko kom le Ghana to come wonu ga degbe no no guglo ikene wa gade eklogaji ika wa ble gomese na va ko kura le ikenu fiela wa wo chopo do wonu ko dare anyimuti kala dudu ye pa pajia wona mise gomebe dongo va ile ikemo wonu degbe ne habo ikanya UTAG pakple NLC do pia injo chode jesi be novi eveye wa omuna mare ikeba wodeka hele akloganti ke wotru nyambe kokure bonu pegbe ikene wodana nwutio kala dodo e pakpa je jesi be adonu dadana nyi kacho nu fielo babo ikanya UTAG bwa agagere kosere atoye na rekosene adeliambe le ikeme suku kokko ikonye jirudu to ikanya public university wala Ghana to come godua wotu school mokata akodara anyika wonye kochocho le agmanesronyo akpaji kama ikene wudagban America wo pona agbalansonya ala America wo pona nu ko de agbalansonya opa akpaji ya wala dem le gblombe kure nu fiero be do na dara anye agije wa gugula nkude agbalanso yo alo new academic calendar wa gugula akwa duine agbalanso la lo pa for de wana opa akpaji kala dudu ye pa akpajia de jesi be UTAG onya mere ike wo jagba ike wo ka kala jidudu alo wo togo kwa kala jidudu ike wo jiru anyare ka efemele ike me do pa ike na la balance nya oje ko ike Ministry of Education over wota go ka klo le again no to me kala wona pa akpajia wona mise go me be no fielo pa habo wo gbebe yo mo agade UTAG to bole yo pa dudu wona akpaji 3 le ike me NLC National Labour Commission to wala Ghana yo panya yo me kanu ike UTAG tole le ikeme Benima TV wo karangu meme ye kunya be o di dimbe le pakpa me wa kula wo evie pe garu dore ikene ko da to me iko dasleji be yo khane yo le Ghana ju ko me ikenya Ghana ga gbata ga ikenya CD million ever akpabla enivo en pesabla enivo ever ikenya 2,884,420 le Ghana du come kona misa go mebe le do re pa paji UTAG ni felo pa bo le de glombe le do re kana jiro ko da tum hana yo pa aga ne yo ikenya better condition of service wona mera ika wa aja gba ika wo le Ghana ga ikenya CD akbabla asheke for andre mama bla enyi for eton yekanye 997.84 le Ghana gape akpaji mi abanya sero ne mi achelo ni felo po habo bo ne mi le yekanye no mopombe le epejinu eton prank ke wo gba na gula ba bo no hana anya chora amemuji ya
mia kana ga no pon penya o manem go yi ke mi anno ngono la ne accountability social to le Ghana to come yi kenye asepa ha bobo onya mere ke odi ko global open ngono la yi kenye men satamsia bobi to basi suji le wona ma feta kenye chode je si be anu yi kana ho totom si men sa wonya ba akon je chogba ko dare ko bu moji ba du plala na adu dan ko akufo adu azaya mabuje ayamabu kwasi ko grepe mo so wona o me be la nye be du plala na adu dan ko akufo adu pe wo che ko akple wapo no wa wo na du plala pe yamabuje pe ko gere United Kingdom alu UK gbata to come na wo pe ajosi chacha le te pama keji o de mebe ga ko me kenya Ghana ga sidi akpebla atom pakle no bi ever ye yu kwa ko da megbene ga kele kama bondola no sima le bondodro wona mo pa paje na mi se go mebe yo na be wo cho no vi yi kenya Samson Thomas ya ko dola wo bi to pata no fi gan le gen yi ke wo ano te pama ano nu ko mokuku alu en jojo wona wo jom kala ru pa paje ga ji o de mebe aba totom si enya mere ka ko dare go bi mo kenya Facebook pero do jiba yenya mere yi ke de si du kula na ko fo do pasi ikacha mu la kwa Ghana judiciaire he na mi apa ganya o Ghana du come ko na mi se ko mebe du kula na ko fa do pe che kwa wapo no wa wo za bia ko gare UK gwata du come hanam asisa cha wona kama ikenya chora me ntole wona pa je kenya prosecutor inspector Ebeneza te kufu ade ko glo na kana shi wondo bia be Mensa Thompson yela anya mede ke atenga na bobo ebe wo ade ejire so he ko akla jidudu do me ke wa wo jire manya nyafi le Ghana to komata meje kra be wo ada megbene ko to wona pe akpajo ga kala du e kata me le ke mo wo pe anya mede le wona voa amai kanya senyala ne abato Mensa Thompson kanya senyala Victor Kojoga Adawudu ade ko globe Michael Thompson panya ga tan glo mola melemu ta ajibe wa guglo alen kula dodo bubu wana wonti ka o deje sinami be le bajunu atompe ka wo gbele papa ba bi blovo evema ye wa guglo ava bonu hana enya chore amangu mamloji ta mi apoto ikemia no pajunu atona la ne sare ka foleta ma acha dar ya balanchi ne mi apanya selaw ke ga yimo re ga mi acha mi apanya jole agba ga ja ko no samdo ni ke aga bina ma jole mi gbo ma glo malen kurango do nya opa kwa jinemi bonu de gbana yuta ka klan fiela pa bobo yika wo topo do nu ko dara ani lay ka mola do ka klan National Labour Commission be wa agugla gare eklogaji ka wa ato anu mo ko kura afo yika dem ulanguti kala akabubu ha Thompson Mensa yikenya ngono lane asepa ha bobo nya mere yika de kukuna bonu be nyama jago yika wo bano damegbene kwa kuli Ghana ga sidi akabla eton hafi wanya apamayela